Hakajing lit jurip ni joint inspection yakajing tray penhe yakasurok pa NH40E na ture yong riang hadu lat muplang henne kasengi na kaliang ungat lang dahar ubadayu contractor ke MS Dahar Construction Company ulah kular banang ni syakmat kat bala kin kiar na kajing pentut kendau syaki sharing jong kabenta kawa mentru. Hakani kajing lit jurip na joint inspection lai don lang ki engineer jong tanat PWD na kajawai Central Division UADM ka West Giant Hills District UL Kinjing kinong shnong kajawai beki dukot ka seng kut ya kawa mintudu kabade kawai ni kiseng bayeng halor kanong rim ban penyo jingada ya kini kawa badru na kapor sya kapor kabu jing ujor syaki bor sarkar hakajing day bat kajing syakta kawa. Presiden kakut ya kawa mintudu ukrolam salangki pariat habakren hakani kajing lit jurip uloong bakajing pentut ya kikendau sya sharing jong kawa mintudu na kajing penhe ya ketiga surak kawan ra ya kajing kelarong kawa kababasa umbam umdi ya kashnong jawai nalor bakan sektaru ya kajing longjing man kawa hakisnem kibanwan. Hakajuk kapor ulai nuksaru ikiwei pat kibenta jong kawa mentru kibasyak ta bat syak ring swai ling ba kajing pentut kendau na kabashna surok hakikat tu kat nis nem balalet na lor kiwei pat kibenta. Ungat lang dahar kontraktor jong ka MS Dahar Construction Company ulai thu bah kini ki kendiat sngi ulai yo sngo badon kinong terik bayat thu badon ki bawan ujor Henry mau pat ushim sting namar bahapo ke jelabun palat kiseng balang upur khat tip la kadai ka bayhap ni em ka jingman ujor jong ki Henry Deitat hadin baladon kajing ya penbej bat ki executive engineer jong ka PWD usawan hiar henne kasngi bat lap bakani kadai ka bishisha batru kabenta ka badon kamtam. Kelam yang benar bisa kau langi. Ini por nilai yang ini ga kau gawa mentru. Saya komen iwa man kini ga joint inspection ni. Atau wa tadi hadir untuk inspection ini. Last week February atau April. Ini tak first week May. Arsil line dan itu one A ya ga. Presentation yang ini jauh DC. Boy complain wacai bi batawa ini ki clear ki man ki pen im ga mentru worok da dap kendal. Tino kendal le sesenrang yang ka bopai mentru. Teh kata to kadau to wa entok yo ya kan ni. Ndre hadin sans nem ini kini kendal man go ka spoil ka spy yo to wadau pai go. Tanai ti daw ni man ka sa pediang sa komen ni yang ini segawin la jangu ile wa katu wa gamariang le banta kan ne wi so yo ini pertai barang tanai le yang ini pediang borom yo chief engineer kam jo yo mangailang man kontraktor wan company yo ini ang lang ile de yang in boro ini to kam kinong chong chunong kita talbiar yang ginong kitkam yung ihini sirop. Dia fika point ka jeng mat yung ihini. To wa ni ka wilang sa audio. Wa to wa sa audio kam ni man gani ka por em gani ka covid. Wa mi gani ka khlam. Dupi pan bor ka office ki yung pina executive engineer PWD road. Dua central wa kuan ini ini. Dalam em gani ka kena hundaw. Pina dua di chen kia. Ila kuah aurok chen kia. Kasi dia mulai kamu ADC yang ini nak kenjeng, wadang tu penbeb yang kam ni bentar kontrol ni kenika kelam, apa bentar ini. Kalau kata lah, ni bentar ubah, bentar mentu, bentar ini bagi merata wirang kementu, betul wah ini ada kementu, rengat ko, sengat ko, temat itu dayap. Igi sang cenang terbiar kami turun lagi ya. Nalor itu lah, kini kami turun kami jadi betul wah entah pun kedua janji ini. Mereka kontribut ko yang Gangga Delta, Ganges Delta, orang Bangladesh. Kita nama kanika orang Kasharin. Tahu ajar kat kende, dadap komplain ke government of Bangladesh. Sarkar Meghalaya, ni banta wami gini ki Jakhlia ini. Kata kontribut ko Jakhlia. Yang kita chong terbiar yang kementeru emhit imlan ye ta tentrai neto lor itu le to magi de emi ka awareness program yo ki NGT le da wan banta ga hini wo khang wo no ya gi khandau ye gi jhap gi Jakhlia che kementeru kan ni ki hearing dang lai ka ta liang office yang P executive engineer yang PWD National Highway
yo ik signboard da bo fi wa ham no ki khandao chakani ka road yang ka mentadu da yo ikata NGT order la kani dam stand bacho ka section 144 CRPC ko da penmi na liang yang office of deputy commissioner was jaintia man kapor penmi kata laman ka standing order begini ki gila ko man concern ni wa kini ki ar banta ki wa ki tributaries di catchment area wa contribute ki menta o pim gani ka mentru to chemi wa to oro kat ka man ka ni dak no khandao dak khandao ko wi tanai ti da mat i Saudi wi ni wajia tanai Taiwan sakawin mon na liang khoi ko ba mentru ki i tuan i to ka men sem ko wi kare lang memang ni kemen sem kawa ukhang ye kanika project ithan kemen bahai wa kani surok hadin ki no boy sanar fausnam man ngo sao kemen ni la wa yo kontraktor hai ni la pun dau beru wa sao tho ye kalam khana tin panar ke yang i em ga jing khle ye ka jaj ke kanja ke yang i ta sao ngo i te da yo ikre tang wa ye fi ye ni wa ro wan taman mukwa ni wa kementedu uyap waktu khatsan arhaus na menchua di behe gi yoki di dak khala da dem di dang em la kan ya ami yele ikamun penne ka kementedu laj yo laj ni kiti chiap ti mo waktu ka por mo yong nang khlan bau wa bo gi deposit ki o mo yong harot ka niki surak ka sta da khang gi te da dam te kani ka movement kani ko mani kan ni to baro dang hai niki herniatแต่ก็แต่ต่อกว่าไอ้ว่าต่อไว้นี่ว่าร้อนก็นอกคันดาวตะเวียร์กันนี่ก็มันตะดูมันกว่าดิอุดำนอกเนาะก็ดาวให้เตมาดูไอ้จึงมันอีพิวขนาดพิวเดจีอ่ะก็จอยบายพาสก็ตายก็ชนะกันนะมิมันตะดูก็ดูว่าปล่อยฮะหลักนี่ละก็ตู้ก็มันบายว่าย่อยกันกุศลแต่เล็กก็ขรเนียแต่ยี่วิจีอ่ะวันอุสเนอุดดับก็ตัวบ้านเดียร์พราสเนมwan slap he wan chiwan ka to ka spoil ko no gi na liang ka kharo kai ka mentadu to ka plek no waro ka mentadu le biar luti ko ka ban ko am hetele pia ka kreu no ti ka te da wan inspect i chero bo ADC hi wa ka office ki ang pina executive engineer yang ga ila da wan inspect i da yo siat i gi ti te da mini em hi gi barat ka thornai yo da mat ko di e ka man de hli gi te ko ai daw ko la min liang gi rep ai ni te nei te wan ko nuksa ko RAP wa kani ka jwai bypass intermediate ong kya na do nei ta na salani colony ko wan hai ni we cham ga ki man tru ka tu la da chna ka da kamen ni da la ka khania has jwai ta wa nus nem da ka tu ko spoil wa rocket ko da metan ki hali wa da ka ta la da sakhi ne liang ADC ni liang DC ni liang office yang ga Juai South Division Ludi tegata la da yoy ia fikini arli ki nuksa tegata yun segani daman traumatise ki i gi em hini segani wa jia katun temat em ga jingmai tanai ti da man ikwa i jingmot pada yoy ki tai bani ho jia ni oro gini gisni kor godang kre gini gisni bada kitia go de tajok snyawa wa ông gini gini ông keren ni ông jo em go wan khang go wan komplain dan rei ngane leng yonga narap simstinyo nem ba ile oi makhalia ayo kat wala lo bono reng sen balang wa tipi wa to tipi wa laj go wan khang bai dan rei ni wi pen ba i skip engineer yo yesem ne gisni chem to ni ka kam wa sekhet ke kam ko kerpang ke kam ko em kam mi chemi dengan leng yung akau kontraktor le kam ong ne kam di kelam ne sta sai na ke leng yung i ini kre i wor de pati le ka khandao ko demi ni te dagi hajar kari te go de kid le dagi hajar dona hajar ri te kam ong ne em ko tu ko VR ko wa ko bom yi lại like ko de yo hap kam tu te ko tu ko de hap kam tu te ya kani wo dau kre hi dan liang yang ngala kamu ong pi ngala to nong jang tia hi i hawa ye chong i prau he adu ha ka sokar ka won won ka menta la bon sin jo ye kelam ya ka meriang jo ye kelami
ya ko ya ko wa ya kilom ya pden wo penek pesak ya ko meriang dan rei kam gini hini betam ko wa de yo de kikmat udah tok sekiat ko wa de penim ya ke senong juai ko de penim ya gini ke senong tok do ko senong juai ke senong go em rot yang ni ke umrok im gini ni aduh ter tengah na keleng yung ngale ngak menau aduh kate wa yo ya semlang kam ni wa de yo ya pensi kita gijingan kam bro Neliang yang i kontraktor le kami ya kelam ni aduh san senem de ke maintenance ke de pemiat penha tau yang i dah hadin udah de krek ya gini ke surok le ngakular wa persangkat wa yem ye wa pemiat wa penha wa man green ya gini ke tau wa de krek ya gini ke projek dengan nagaleng yang ngare negini wa dau krek mesti mgawi le kat wa yem ye wa persang wa mcha de ha bu kandau ste tang le tera baju kelar na keleng yung ada yo he teman dekrai mesti mgawi mendadat bom mendesiat blasting yan kita tahu ke wa ngiu ti dei bro teman dadat do bom na ida janu mo we are daw sedu ti te laman ong chwa man yo la yo sa to bi te lai hin go kam kita te jan yo ti dei bro dei michin yo dei pelang tengah ngai jan wa ngiu di fi go ha mesti bro si coba tengah nagaleng yung amyo wong sibon kawon ko am kam lene nagaleng ka sen ko pungko ye ko am tru hagini por gisni gisnem ko dak sa sedin tadem kawon kejingi kre lang la ngalo wok baj wok loy wi am lang wopi ko ye pai won betai wo punmiet penha ye ko am tru tengah nagaleng yung alam yo klam sibon taduk gini kintin ha sen ai kublai ye pi waro kamjo wo blai wo am lang surui ku kerdak wi wo yo de chai de nang kelek waduk ya kalam ne nim to wa kalami wan spegi to u penwit pen thudi kre iki bima I dab gijing siaw komen gua kru yo hari ni furuk tangwa helu nu ki ko bami ge liar gua mi la lom la pdeng gua koi chaka wa amtru yulu tio wa uman gi gua yo ulai kam ma ju lai baik lai ti di u hier gi gua amtru mo toi pathar re di thandau gi mo chaka wa amtru nei ba lada kachini benta lada hat ko waro chaka wa amtru kechnong juai waro ga wi raman ko wa ba ma di ko ga wa amtru waro todong tawir wa cha wa ker gam tru tau I raman gi wado nong terus ga win ila wadu win ban kelam ni ngawi kamu norep lo thor neng wada yu ko nuksa leitai la katai ke leitai la thalas ken blok dami kita ke bypass leitai klik yang kami ke sim tu klik yang ke sim tu dan no oi ke spai umum ko ro umum giling gilawa manhab dai ke spai adin transmen daman go watui cikawa am tu leitai kita klik wa mi ke sim tu to dah klip ke spai dah keria ke sim tu lawi la ke liar gam tu dah jet ke ban dan tring ke jing ta ke hali te da poi sus pa ken ro kate biang de ko ka ba ji ke jing do nong yung I ko rep to wa fro ke tin ke bypass la kadong mulang ni te le I ko kre I da yo biang ke sudok da yo da kemen tang kate ke jing ta ke hali da kam chi le phao su phao ken waro da klem lut ko da hap ki spal rok da hap ki ro kinala umbe muskem te da toy ke ko am tu da dap ro ke hali hator suduk gi bistik suduk gi kelong suduk gi lor dang hipon sa dang nyabot la dom dang hipon dang khian iyo pun em gas lab he dap ki klaing suti gi sladeng ut ki hali hatori man ba poi mon gani wan sudah digisiap digimo kepercayaan si teng ga I watang urep uriang lemhoi di dalan suspek I dayu I wa dapat julor ngayu tio hagani ila wa ying kelam ne ni hagani sini la da jiau yo uman jia kam jia kata saneng hadin lis nem sus nem I gua bam gua di ini ke ni kamu man ngam kelam si bun ten te bisnya ho krek ma yuluti ke krek bom plok